šta da li ovo je nego na ličinu pismo. Svaki dan imam samo na treningu, evo, ti što upismo transfeno, to je pisano 20 godina. Ivan Đurašić producent. Ovo što snima? A snima, jebi ga. A jebu, to je... Paparaci, evo. A dobro, ajde, za stranicu malo. Pošto sam član udruge i tako to. Se puca pola. Neće. Bravo. Kako je skinuo produžno. Dobar je gosto. Snimam na vrhunskoj kvaliteti, ovo će ispast gigabajt i po videa, jevo. Treba to uploada. Uđi da to najbolj, to najbolj. Odlično. Jebo ti to, da. A vidi debilo sam. Uvijek je to tako. Uvijek je to tako. Uvijek je bilo. Ajde, špilja. A znaš ti da ovo sve se čuje što mi tu pričam? Jel? Ne, možda nas prepoznava srca. Voli. Da bude neće. Ovo je isključenje, jebote. Ma kako je isključenje? A je lagan. Ja bi im dao, a ima silikona 100%. Vole. Ima silikona 100%. Pa ima. Jao. Ajde daj mu na dva, jebote. Nije jebote, nije isključenje. Jebote, svemo navije nego snimaj. Komentiram, jebote, nije bilo isključenje. Joj, sad je